Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Wowe rero udukurikira ari aho uherereye hirya no hino hatandukanye, duhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Twibutse cyane rero, reka twongere tunyarukire mu karere k'ibiyaga bigari aba ariho duhera amakuru yacu. Mu karere k'ibiyaga bigari uti bihagaze bite? Mu karere k'ibiyaga bigari biteye bitya: Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko agitekereza gushoza intambara ku Rwanda. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yashimangiye ko agitekereza gushoza intambara ku Rwanda mu gihe ibiganiro bihuza abayobozi bo mu bihugu byombi nta musaruro mwiza byatanga. Uyu mukuru w'igihugu ubwo yiyamamarizaga kuyobora iki gihugu mu mpera za 2023 yatangaje ko mu gihe umutwe witwaje intwaro wa M23 warasa mu mujyi wa Goma azasaba inteko ishinga amategeko uruhushya rwo gutangaza intambara ku Rwanda. Yagize ati: isasu rya mbere ryabo nirirwa muri Kongo igoma cyangwa agace kagafatwa, nzahuriza hamwe abagize inteko ishinga amategeko mbasaba uruhushya rwo gutangaza intambara ku Rwanda. Muri Werurwe umwaka w'ibihumbi 2024 Tshisekedi yagaragaje ko yabaye ahagaritse icyemezo cyo gushoza intambara ku Rwanda, ayoboka inzira y'ibiganiro, gusa ngo ni amahirwe ya nyuma yatanze. Mu kiganiro na Le Figaro kuri uyu wa kabiri Gicurasi 2024, Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko M23 itabaho, ahubwo ngo ari ingabo z'u Rwanda zateye igihugu cye. Ni ikirego leta y'u Rwanda yateye utwatsi keshi, igaragaza ko idashobora kwivanga mu bibazo by'ikindi gihugu. Leta y'u Rwanda nayo kandi yakomeje kugenda ishinja leta ya Kongo ko yabifasha umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mu gihe nyine leta ya Kongo nayo yashinzaga leta y'u Rwanda ko yayifasha umutwe witwaje intwaro wa M23. Nibwo leta y'u Rwanda nayo nyine yahakanye ibi birego yivuye inyuma, ndetse nayo ivuga ko ishinja leta ya Kongo ko yabifasha umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida Paul Kagame muri Mata 2023 yasobanuye ko M23 ari umutwe ugizwe n'abanyekongo bambuwe uburenganzira bwabo ndetse bitwa abanyamahanga, kugeza ubwo mu mwaka wa 2012 bafashe intwaro barwanya leta yabatereranye. Yasobanuye kandi ko kubura imirwano k'uyu mutwe wa M23 wari warasenyutse mu mwaka wa 2013 kwatewe n'uko ikibazo kigihari. Yagize ati: bivuze ko kitigeze gikemurwa uko bikwiye. Mu by'ukuri twita ikibazo cya M23 icy'akarere cyangwa ikibazo cy'u Rwanda. Ni uguhunga ikibazo, ntugire ubushake bwo kugishakira igisubizo kirambye. Muri Werurwe umwaka wa 2024 intumwa zo mu Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahuriye i Rwanda muri Angola ziganira ku buryo amakimbirane ari hagati y'ibi bihugu byombi yakemuka n'uko umutekano mu karere k'ibiyaga bigari wagaruka. Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko izi intumwa ziteganya guhura mu minsi iri imbere, ariko ngo icyo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza gusaba nuko u Rwanda ngo rwakura ingabo zarwo mu gihugu cyabo, mu gihe kandi ngo rwo rwagaragaje kenshi ko rudashobora kohereza mu kindi gihugu ingabo mu buryo butemewe n'amategeko, kuko ngo rwubaha ubusugire bwacyo. Yagize ati: gahunda y'ibiganiro ihari iyobowe na perezida wa Angola Joao Lourenço. Intumwa zacu muri iyi minsi zirajya i Rwanda kugira ngo hashakwe igisubizo. Ngewe nsaba ikintu cyoroshye, uko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Umunyamakuru yabajije Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niba intambara n'u Rwanda ishoboka mu gihe ibiganiro bya Rwanda bitazabonekamo igisubizo leta ya Kongo yifuza. Asubiza ko intambara izaba igiye kurota. Tshisekedi yagize ati: cyane rwose intambara irashoboka, ntabwo nabibahisha.
ariko nshaka kwegeza inyuma hashoboka igihe ntarengwa, ngashyira imbaraga zacu n'ubukungu bwacu mu iterambere rya teritwari 145 zigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurusha gushora mu gisirikare. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique muri Werurwe umwaka wa 2024 yabajijwe ku ntambara Tshisekedi akangisha, asubiza ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo afite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo avuga, ariko adashobora kugenzura ingaruka zabyo. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagize ati Tshisekedi ntacyo atakora mu gihe cyose asa nk'utumva ingaruka z'ibyo avuga nka perezida wa Kongo. Kuri njye mbibona nk'ikibazo yifitiye gikomeye ngomba kwitaho. Bivuze ko ijoro rimwe ashobora kubyuka agakora ikintu utatekereza ko gishoboka. Umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wazambye kuva mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2022 nyuma y'amezi make abarwanyi ba M23 bubuye imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi umutekano utifashe neza mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe M23 ndetse n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo riyobowe na Akoroneli Nanga batangaje ko mu gihe kitarambiranye bari buze gufata umujyi wa Goma ndetse bagahita banerekeza i Kinshasa gukuraho perezida Antoine Felix Tshisekedi uyobora iki gihugu. Ni mu gihe kandi umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo batangaje ko bazakomeza gusigasira umutekano w'abanyekongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugenda bavutswa uburenganzira ndetse bakanitwa impunzi kandi ari abanyekongo. Umutwe wa M23 kandi wakomeje kugenda utangaza ko ingabo za Kongo FARDC arizo zikomeza kugenda zibuza umutekano abaturage ba Kongo, by'umwihariko aba banyekongo b'abatutsi bari mu Kivu y'Amajyaruguru bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni amakuru yacu mukomeje kugenda mugezwaho 5 kuri 5. Turabashimiye mwe mudukurikira muri hirya no hino hatandukanye. Amakuru yacu yo nakagaruka mukomeze kugira impagarike n'ubugingo.